Wah, ini macam kejut-kejut kabun malah. Apa nih? Sialatnya oke. Tuan, tu apa nih? Hei, bani-bani aja awake yani. Hah, bye-bye. Jelmaan ini cek arti jelmaan ini di WA asalnya jadi gue cek gue kaki kalang jauran ini balak sepeda mai dalu awaknya lakan di masa sepeda lu terima kasih alah jangan cai mai cai balak sepeda mai Dan bơ làm gì chưa nè có làm vậy đi cứ phải chị coi đó chị đó Jani cai kemadekang bang kejet-kejet cai masih kakak lagi aja kejet-kejet di saya sayang itu Jani acan itu malah caca caca itu kan ada nawang balik kaki caca nih ya caca oh Cang lagi minta tolong nih tadi DJ ya Sya? Sya? Kenapa? Mainkan itu mesin-mesin mobil. Dia tadi minta tolong aku, dia ngalai balan ake paling sakti dini. Nya, oh nana, nyanan pan ke bang ya pes. Oh nana, mana kan ada pes. Hai. DJ toh di terus ada. DJ toh dekat ya rumah saya nih. Ini di kok apa ya? Untuk saya tuh jero balian. Awake kami minta tolong kejet-kejetang ya timpal ake ya cek ka atine. Nah, Jani tinggalin timpal sini masih kejet-kejet. Ini dia kan tiang biasanya gini. Nah, di konden. Di cicing ada yang 1,5 jam awak kayak gini. Sih, awaknya olah aja jenguk bagian itu. Sing teka-teka jelmaan itu. Tuh apa itu? Macam kedet-kedet kabun malah. Apa nih? Sialatnya oke. Tuan, tuh apa nih? Hei, bani-bani ada awaknya yani. Hah, bye-bye. Om Swastiastu jero balian. Swastiastu. Nanti main berhasil hati. Makasih jero baliana. Dari video kami jangan lupa like, comment, and subscribe.